Bueno, ese fuerte, caloroso aplauso para los padrinos de violación y los novios. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Y de la Peña, bueno, aquí vamos a hacer un poquito ruido porque hace rato pues la luz se nos fue. Bueno, ahora vamos a comenzar con el baile, así como viene el costumbre de San Juan Mixtepet y todos sus alrededores. Bueno, tono cache huecha. Dale, levantarse ahora tono. Ya está nada bueno ni siquiera costumbre. Ye no ye. Tono cache, ya sea tono gasa. Ni que sabe novia, yo doque a dota. Llegabe padrino tanje. Tono cache situación va con luz ni yo. Porque no hay ni disante to cuente si cuenta san chisa. Ya ve chira. Yo con que sí, no va a ser uno a los, si no ahora lo diría, tipo, hace cada hora. Yo cosa ahí anda bien, con padrino velación, si pueden andar ya. Coi, obi, con ella, tata, nana, cuenta novio, 50 novia. Uni, con ella, tatalino, sinanalina, primera comunión, confirmación. Sí, bautizo, cuenta novio, se cuenta novia. Tono yogo pues tú lo ya ahora. Caca tú estás bonita, con la cosa no se pueden andar velo. Bueno, así que vamos a empezar esta bonita tarde aquí en pie de la Peña. Y así, dice manos o menos así.
quý vị có tất cả quý vị ở đây đi với nó có nhiều xa ni ya với nó sai na bên nhà ya đồ là các chúng ta với ta vẫn nói ya đồ với nó có tất cả nó quên tận nó nhiều chỉ quên tận nó nhiều đồ các chúng ta với ta vẫn có sĩ nó chỉ là nào vậy đồ Así que comenzamos aquí con don Pedro Violín y sus primos Hernández. Bueno, todo para de Sicilia. Pues elemento đây, cái chất sản bị tắc kìa đây. Chứ có các cái này về đây thì cái elemento này nó có các cái sản xuất gì đặc cái sản xuất gì elemento về gió ta cái ta ở đây có mấy cái gió mà đặc cái sản xuất gì elemento về gì cô ta
Sao cái nặng bên đi. Cắt ở đây à. Đó, bảo gì cái đấy cái con trẻ con nó cắt thành bên này rồi mấy nó cái gì chơi đấy đâu. Cái nhà sản đi. Fuerte, caluroso aplauso.
谁个嘴为了你还可以呢？你叫我那多个的，我得想那那啊。
lo que ni yo ngao compa Marcial Santiago anda ni tak sini gua nanda tadi dulu tak endo kakak ini ya lu kakak ini aku ini berarti saya compa berarti sebenarnya kakak aku tahu orang kesini gua nanti ya yo sendiri aku tahu kakak ini
ai chẳng chẳng